Apa ane ngeranang krama Hindune di Bali maturan ke batur lan besake. Nah, manut pustaka Usana Bali, duke nguni di Bali gunungi tua patpat. Luire, Gunung Lempuyang, Beratan, Mangu, Miwah Andekase. Ento ane ngeranang palemahan Bali ni konden jangkep. Mawinan sang sangkul putih mepinuna sering ide yang pasupati mangde ledang ide mepice penugerahan. Sang kaning ledang, ide raris ngutus kalih okan nidani sani mepesengan yang putra jaya miwah arine Dewi Danuh, mangde tedun ring jagat Bali Dwipe. Tetujon idane, mangde jagat Bali ne medue pengerajag rikale nyujur kesukertan urip. Risampune yang putra jaya miwah Dewi Danuh rauh ring Bali, ide yang pasupati raris munggel puncak Gunung Semerune di Jambu Dwipe dados kalih pahan. Pahan ke pertama, kegembel antuk tangan tengen tur dados Gunung Agung. Pahan keping kalih sani kegembel tangan kiwa dados Gunung Batur. Ring Gunung Agung melinggih yang Putrajaya utawi Betara Mahadewa. Tur ring Gunung Batur melinggih Dewi Danuh. Ne ane ngeranang iraga setonden maturan ke besakeh patut muspe di Pura Ulun Danu Batur. Ring pustaka kekawin purwaning Gunung Agung, pengeriptan ide pedanda Madesi Demen, Gunung Agung kesengguh lingga mani, utawi lingga permata. Tur, Danu Batur sane wenten ring samping Gunung Bature, kebaos tirta Maha Amreta, utawi air suci pemberi kehidupan. Irage patut ngaturang suksema ring yang-yanging Gunung Agung santukan ngerajegang jagat tur Gunung Miwah Danu Batur antuk picantoya sane ngurip jiwa permana. Nah, karena Gunung Agungnya Miwah Bature ke lintang suci, ada pesan irage nyemerin purane banlu plastik. Apang tusing, baktine teken widi nyengsarain palemahane.